Mundurume umwe wa ukuru wa miaka 28 kuma mwena wa Kiamuringa Mbeere ya mũhuro Kaunti ya Embu nikĩtio ngono thutha wa kunyitikana ahandite bangi mugunda-ini wake uria akuragia miraa. Ndeto ĩno yubũkĩte thutha wa aikari a mwena ũyũ gũkunyĩra maabitha a borithi ũhoro wĩgiĩ mũndũrũme ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Chris Wachira na ũrĩa ũkoretwo akĩhanda bangi mũgũnda-inĩ wake wa miraa. Makĩhũra ndeto ĩno mũkonde, County Commissioner wa Embu Eddyson Nyale hamwe na kamanda wa borithi Daniel Rukunga nĩ maugĩte thutha wa gwĩka birigiceni mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ mahithũkĩtie mĩmera 240 ya bangi ĩrĩa mwĩkũĩrwo ũyũ ahandĩte, ũkĩrĩkana ni akoretwo akiendia bangi no tauni-ini ya Embu. Tumepata ile bangi ambayo imevunwa tayari, iko tayari gram 250, na tumepata vifaa ambavyo huwa anavitumia, ikiwa mmoja kisu ndio hiki, na hata pia shujaa ambayo yuko nao. Kuna kitu kama bendera hapa. Hii ni baadhi ya vyombo ambavyo vinatumika kuleta msokoto huu ambao tumeweza kuupata. Ametengeneza, kuna roll 2 na ile risila ya kutengeneza bangi yako naye. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba ni mfanyabiashara wa bangi. Nyale ni augĩte ni gukoretwo na wongerereku wa ukuria wa bangi icigo-inĩ itiganĩte kaunti-inĩ ya Embu, na ũguo akarutĩra macibu othe Riathani ria gwika birigiceni migunda-ini ya arimi a miraa na guikia ngono uria wothe kunyitikana ahandite bangi mugunda-ini wake. Mahali bangi linakuzwa, mimi ninasema hivi ya kwamba vita hivi vitaendelea, haturudi nyuma. Hakika katika uvumbuzi wa siku wa leo tutaanza mipango hiyo, na weze kuona kwamba mashamba yale ambayo yanakuza miraa ndani yake kunako bangi, na hivyo itakuwa ni mikakati ambao tumeweza kuweka. Mwĩkũĩrwo ũyũ nĩ atanyĩtwo gũkinyio igoti-ini ihinda-inĩ o rĩothe rĩrĩ ũthuthuria wa kinyi warĩkĩrĩra gũtabanio rabu-inĩ cia thirikari wĩgiĩ bangi ĩno. Utafiti wa serikali ambaye mahali bidhaa zinapelekwa ionekane kama kweli ni bangi, asi akasema tumemwekelea. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.